mwaka jomwe nyuma ya maandamano jaraja mbere tuni gikundi kia mbeo mbethe kia Gen Z tariki 23 mweri jwa tantatu ntuku ira gikundi kia Gen Z kithiritwo gigiciumiria na gutigira ne bakwandamana nikianda gukungwira mwaka jomwe nyuma abo kwambiria maandamano jaja bakionekana kumeneria thirikari na njira inene. Mutegeri wa Meru TV ni maandamano jombete kwethora jage kujirwa ntere mwanya mwanya chia mtheguru ya Kenya kagita na karamanto kathumba jombete kwethora jakiumira kwena anto bembete kwethora bakigurarua bangi bata uturo bwao na nkoroki kinyabo orisi ibonekene kinyabo gwitana mbere na kugurarua ni bamwe banto baraba kwandamanaga ripoti chionde itwethirito tukikubanganyiria chio uragwa tinda ntere mwanya mwanya ndene kaunti Meru na kinya ome ya kaunti izi nara kinya kwethirito gukiripotwa wenyangia bunene imwe chia nduka ni chithirite ikiunwa supermarket na kinya into biashara inge chianto echiomba kwethirwa chikiunwa na into kathomba kuiwa kana anto gutigo bari na asara inene. Jau ni za moja makarika jaraja umerete ntukwa na haruwa ikiri maandamano jaraja unakiana gwetana mbere ntere mwanya mwanya chia ndeguru ya Kenya tukathira twegura yategera kinya urakuthirite gwikara maturene antu bara bandamene kaunti Meru kaunti Tharaka Nithi na kinya ntere inge mwanya mwanya nkugwata ogeni kire nteto chieto chia Meru TV oni beto wa Dennis Mutuma Muthomi mwana nirioto mathithio ni Jacqueline Makena mbere to mbere ripoti yetu mbere gutareria ati ndaika inkai ikurokete mawakiri kana rwangiro mawakiri nireketie na gweta kotini na koti na ndeni ugete TV ire chonde chokare chikuhingwa ni rwangiro rwethagirwa erokerongemera manto jagi andikiba ntato ire jigenda communication authority baraba kureketie kuhinga imoje nyomba tia ntato na ndirwa ndaika inkai ikurokete koti ekurita watho bogotigira na nde TV jichonde ni chiguchokwa kairi koti nirekite na kulita watho ekire communication authority roro ne rwangiro rwethagira rugitegera uritingoge bonyomba cia nteto na kubera na nde batigire ne bakurugurira nyomba iji kana mitambo nyomba cia nteto ira bakorokite ne kuinga na boboro nyuma ya rwangiro ru ekuga nyomba cia nteto ikethero ikiona na ye makarika jaye mwako emwe urakothirito kugitinda ntere mwanya mwanya ko kagite na gaka koti nirekite na kulita watho bu na kuga TVU echumba kwethirwa chike ruguriro tomberie ntato chieto na urakwethira gugitinda ikiri maandamano ni aria akari ndene ya tauni ya Maua na mono mbeu mbethini bachumiri na wingi na gweta na mbere na kuandamana ni maandamano
wapi? Na Igembe South anaenda kuwa justice for Albert, justice for everybody mwenye ameuawa, na including justice for Sniper. Wana wetu, wana wewe, na they deserve justice. We are here to say that justice should be served. And with immediate effect. Kasongo aende na John Paul tunasema ni end term. Hatuogopi, tuko masai. Na tunasema hakuna mtu akutisha. One term. Gen Z oye. John Paul vote yes kwa financial bill. John Paul pia tumekungoja kwa ground na Kasongo wako. Kasongo ana Kuruki ni baugita bo ni bendete ndiguru yao ya Kenya. Sitasimama maovu ya kitawala. Polisi jana waliokufa last year hawakupata justice. Hakuna hata polisi mmoja ameshikwa. Ndio maana tunasema tunataka haki ya nani? Haki yetu, sawa? Haki yetu. Haki yetu. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigone ya Igembe. Mawa Eri wa Meru TV kuma ntere chia maoa tochokere mutindo zo kangangi totegere kinyaku uragwatinda kagite na karege kundi kia mbeo mbele kana Gen Z kinyapo wachumiri ndene mutindo zo kangangi na gutigira niba kuandamana kulingana na ripoti irato banganyeri tune mwandiki wetu antato MC Mwetonga rukire rwantukwe na arua ndene mutindo zo kangangi gotukare na asa kana gotukare na gintoka kuonanya gwekethera kwina maandamano ende nyumene mathaja gwita gikundi kia mbeo mbethe ibonekanyere guchumiria bunene na kuandamana kuma mugutano kwerekera monka mutindo zo kangangi kintu kiran kwero monka thai tukwaria kagite na gaka maandamano jaja no jetete na mbere ndene mutindo zo kangangi kagite na karabu polisi amwe kana polisi bakugeria kwethirwa bagichokia mbeo mbethe barabara iketie na guchumiria ndene ya mutindwa kana ndene anterete mugutano ikuririkana imwe ya nduka inene kana supermarket niombere kwethirwa ikithukirwa na supermarket yeze ekwithukirwa into kathumba nibombere kwethirwa bikijukua mutindo kangangi ntukwe narua gutindite gacagaca karwiro kwingana ni polisi na raia aria maandamano ja Gen Z yombete kwithirwa jajukitie igita rinene ntuko yonthe o aria mathaja rukire gukuonekanaga jeka gutina maandamano indi biashara batikurugurite gwachoka nyuma yakagita gakai mato jamberia na no gwatinda Petu akiogora mwami na kiongozi mmoja Gen Z aja Meru na naba tumerete kuandamana nonto Kasongo ameua vijana akura kaburu ameua watu na tumesema enough is enough na inyani uraja kutena state lojire akuye acha turenge batutonyere no lakini tugeto bichi ne ucha thirikari mwanga county commissioner tuke petition na tu very peaceful no ngaskari batu thanga nonto ndo na askari bangeni aro bagato thanga na bo askari bero tu tayari bara de mto gaba geretia gas tu tayari na aro kutonya ni hapo mwanga police station ito kulikana rero anto ibora yanto mama wanka wanto ati baraba ku documentary na ku baba inga mono baraba urete baraba wanka bari bate accounted for ko ibo to kulikana na lo kulikana president Ruto ruwa Kasongo na arugete na kulomba msamaha lakini bado no wakuendelea kuranto ko ito kuonete thirikari yo chenchia aigo ndo kuwana mana kuga buru ora baraba na iro bakuga iko mukora state house ne to kwenda batu Kutokea bila buruna nyata yani yata bazidia compensation kainya bera pore kainya ita family sindia ko ito kona these are irresponsible nyomora government na kebu eri kuitone anto le by the will of the people ja Kenya bange na arua Gen Z bambero bakumira abombere tenonto mwaka jo kudira jomwe 25th June last year tokumira nonto ba finance bill na torero ana 60 omwe ana 63 na monga hii tutena justice for any of them tuteumira na arwe kedra iko na justice na turunga mina bendera yetu yuga wa justice be our shield and defender na naro tumirete tukaika petition ke county commissioner to areria ndo angichonde kwambira IPOA na barabonde babati ko investigate police brutality na police koraga anto na tumete kinyarua momora irinde na police station keno tutatana imani na police force yetu na ntokewe gutoraga etorere street ine rande etorere kire police station ho narua young people are united na nonto pamanzeu toruga one
One. We are the Gen Z and we must show up because our country is bleeding. We must show up. Jole shosho wako pale ndani haezi jitetea. Again in our country, nini za cancer, za kutibu cancer hazipatikani, lakini kina president they can stay in the places zinakaa poa, lakini kuangalia inchi ni shida. We are the Gen Z and we are here to fight for what belongs to us. Our country is bleeding at the moment and we must show up for our kids, for our grandchildren. We must show up. Yatu ya watu wakoga. When you wanaenda through river, kuna mtu amesoma, amegraduate, hakuna job. So, we must show up. We must show up for our country and we are the patriots. Yes. Ule gwatinda mutindo wa Jwakangangi aria thina itikwenda muchetho indi amona bu kiatho kia narua na polisi ni bakumbita kwithio bakirugira andamanaji no tuibombere bakundia gasonda mathaene jarukire indi mantu jacoka kwithirwo jakigaruka ntina jange mbe times mutonga de ko reporter ndene mutindo wa Kangangi Northimenti Meru TV. Kurekana na mauntu jegie maandamano jarejonekene gwetana mbere ndene county Meru twerekere monka kire county Mutori ni county ya Tharaka Nithi. Mbeu mbithe kana gikundi kia Gen Z ndene county Tharaka Nithi kinyabu batumbere kwethirwa bageti kwa nyuma ni bagwatanire na mbeu mbithe bangi banthiguru ya Kenya na gushumiria na wingi gwetana mbere na kuandamana. Gikundi giki kia mbeu mbithe ndene county Tharaka Nithi baumire bari na ibango biandike marietwa na kuruki betana mbere na kuina bari barabarene. Bakiaria na metha nteto ya Meru TV kagita na karaba gukare kire maandamano jaja. Gikundi giki kia Gen Z kana mbeu mbithe nibonekanire koromba mabitha ba polisi gutiga gutumira inyankuruki bakiuga bo maandamano jaja ukarija thiri na niko chuake haki yao ndene thirikari nene iretongeretwo ni Rais William Ruto. Murimi wa Mbogo na Rugono Ru. Wibuko ambirie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mujini wa Chukara mbeu mbithe bambirie na kumtia kandu kengo kuririkana bamwe bago barabauragirwe kagita kamandamano makuruku. Tuko hapa ku commemorate our foreign soldiers. Kuna people who died like Kina Rex Masai, Ojwang, all those people that died during these demos. These demos zilianza last year, a time like this. We were rejecting the finance bill, which was an oppressive bill to the people, and we feel that we need to honor those people today. Yeah, that's why we are here with candles to honor them. Nyuma ya kumtia kando mujini wa Chuka barathi Mwankandagani araba ingire barabara nene ya kuma Meru kuthi Nairobi bakibithagia taya barabarani. Aga kamanda wa polisi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ngenwa gucugia kubariria barare marabambirie kumwinira Ruto Mastingo. Bakiuga kiraba kwenda bota agency polisi batika kubaura na richachi. Hata tunaja na one time na hizo vitu zingine. Stop killing us. Last year kulikufa watu, hawakufi tena. Juzi wamekufa, hawakufi tena. Tuko na candle ya black death. We are not experiencing young death anymore. Police are meant to protect us. Police ni utumishi kwa wote. They are supposed to serve mwananchi wa Kenya, the roko mwananchi of Kenya. That is why we are here to condemn all that police brutality. Police are not supposed to be attacking us. They are supposed to be protecting us. And we are here for a better Kenya. We want a safe Kenya. Mimi sina hata anything. Niko tu na bendera na candle. Why would you want to shoot me? Na niko tu hapa na mdomo. I'm just shouting, stop killing us. No more killings. Why would you want to kill me? No, mbona uniue tena sasa? So guys, we are your children. Kuna watoto wenu wako huko. Ni sisi tunawa protect. We are fighting even for your rights. So stop killing us. Aramuthiani baugite kinyiba kwenda family cia baraba uragirwa barego ithirikari nene.
Hata si wailevi mbona wanatuua? First of all, I think wamelipwa na waache kulipwa, watosheke na hiyo. Hata sisi tunatosheka na yenye tuna hustle. Hawezi kuwa wana serve the higher power, wanafaa kuserve sisi. And the fact that uko na gun haimaanishi unafaa kuwa msee. I think it is worthy for them to be compensated because honestly losing a son, a daughter, a cousin, honestly is so difficult for those families. I think they deserve compensation. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Mutegeri tukiuma kire county ya Tharaka Nithi kire manto jaja jegie maandamano kana roko throgo kitinda ntere mwanya twerekere munka ndene ya gicigo bunge gĩa South Imenti ni ara kariba South Imenti ni baumirite na kuria mbeu mbithe gutigera ni bakojukia ibande nikenda bagachinchia utongeria buthuku bara batumite akenya bethira bakithithia maandamano magita kwa magita ni ara kinya bameneretie utongeria bodagitari Shadrack Mweti bakiuga kinyawe bakamwithira bakimwania kiri mwaka wa 2027 kagita na kau na bwakari kuma gicigo mbunge gĩa Central Imenti kinya batetike nyuma aria aritwa bachukuru cio bundi na hote anterizi bachumeria bunene na gutigera ne bakondamana nteriu bakionekana kumeneria utumiri buthuku bwa inya bwa mabitha bwa polisi. Jeff Ogutuma na tobanganite ripoti kuma South Imenti na nkuruki ntereche Central Imenti. Abo atongeria banthuki mbithi kuma kiri gicigo mbunge gĩa South Imenti muthenya jwa narua ni baitite mataro kathumba kiri nthuki mbithi na ye kumenyekana Gen Z aria iromba riao ni Gen Z ithire kijukia ibande na kinya Kenya bangi nikenda bakethira bagito tongeria ne atongeria bathuku bara batumite bethira bakithithia maandamano narua na tuturia kariba nkubu ba South Imenti tugire tutithithia maandamano gintu kira tukathithia igweta twicwagana beto bara batena ibande tukibera ibajo kibande kienda maandamano jo jangi tukiandamana bethira bena sira ende batu aja South Imenti na aru twamwire antu akuandamana tureta manturene tutonye ndukene tutonye kila mali tukiuga o muntu najo kibande o muntu nachiandikithie kuringa kura nekenda twethira twena sira ira ikomba kuania mutongeria wonde o muthuku twambirite na mubunge na ura oni pomba kuuga ni ankera nthaka imbithi na ari babethi ibajo kibande kenda bomba kurita thirikari ireo leo ndonande twerirwa tutajua atujui na nande ndi tukomenya imbi tukutwera irwa tutaije mbere tugethiri tugeibara ira bakwirwa watajua ajui lakini itio twejire kumenya imbi twera irwa na turiuga ntakaja iu kuandamena na arua iciete ijo kibande kenda tumba kweberio tongeria bubwetu bubuthukuo nani ntumiri nkwenda kureta nkiuga ntumiri kiri andu bara batine ibande anare tukiandamana go bara tukwandamana twine ibande bara batine byo ibagire nondu nande kurega kombore wa imbio kibande aki na utugutumire nenya tukiringa kerere utetutethia kiraga tutethia ikibande ni aria nkurukia tongeria baba kinya baugite bakethira bakeberia President William Ruto tongeria ne na kinya mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti na research yetu ira nena nontu bena research ya bunduki kwa bunduki yetu kana yenu ni ibande na kura rĩiro tũkamenya tũkathithia ũgũ ituronire nande norareganira mawatho jetu na ndiko tukuga South Imenti onde twikura ũgũ one time na tugweterete onto mubunge wetu no mwa bunge bara bachiethete bagakuruka yesere ira tutekwenda ibongo iboba nengerete kasongo pawe eneo pawe je kasongo egotoinyeria yumene na mubunge wakwa cia gukwania ũgũ mutongeria ũgũ Shadrack Mweti manto jakuo eri yesa o kinya mbunge na arwe nyantu igigure no kore mbunge no eterete kaire okurukia mucanda na ibwaga mono jo kurukie na ndu turajuregere turi akariba South Imenti na iturakwirite urete public participation tukwire kethiri tujo tukwenda finance bill ka tutio mienda ketha president nakuga aru sababu bakayo ibande ni ana betu ibayo ibande bonde na tukenda tumbo garotoro bokenye na iro tukarita wathani bwa antu bau bukwenda turita babakuru wathani bwa kauyo te kwiro iro bokaumuka turete wathani bwa tukwenda twitwingwa nande kwa ukibande mono antu bajuke ibande mundu uyu turoke tumuinga 2027 ni mapema sana na twa muinga
Southimenti gakuria mbere bwega atwabithire tweta kuthura muntu mukuru muno tutukumenya iturui ni arena kunterecha Central Imenti cukuru yote no bundi ya mukiria arito ba cukuru eje ni bethirite bakithithia maandamano ja makire na kumeneria bonene thirikari na mairos wetu wameuliwa tunataka justice we want justice for our heroes huyu Kasongo amefanya kila mtu ni kuua we have a right kama makomland atupatie pesa ya kupsa hakuna sisi hatuna pesa sahi pesa ya kulipa nyumba yenye tunafaa tulipe naye hakuna pesa ya education imekatwa sahi hakuna pesa sisi tumetengewa ile kitu kingine tunataka mavijana hawana kazi hivyo venye unasikia tunamaliza shule hakuna kazi mimi nilikuwa daro mimi nilikuwa fanya pra hakuna sikia mimi nashinda rada ni gani kutokea hivi napata na kitia gas manzi imenibidi nirudi kwa Kenya but sisi hatutaacha lazima kama majenzi lazima tutokee lazima we want justice because of our masujazi wetu wase tunasemaje sisi tunafinyiliwa kama comrade tunashinda class na njaa tukiingraduate hakuna kazi Kasongo aende sisi tuna demonstration na peaceful demonstration tunapigwa risasi tunapigwa risasi kiangalia kwa maandamano peaceful polisi wamekuja kutuua ndio hii ni live bullet hii imepita hapa kwa masikio karibu nikufe na kwingine hao watu wanaturushia tiangazo hata kutuua na sisi tuko peaceful we are peaceful demonstrating nikimalizia nasema one time tumesema Kasongo na seli yake ni one time Kasongo asiende Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Tegeri tokerekana na manto zaujegie urakodra kugetinda ntere mwanya kire manto jegie maandamano tutegere ripoti ingi yegitikano na nkuruki kuchania cho tongerira chithirite chige koje Rwanda ene county Tharaka-Nithi kategate kaba maba MCS otongeria bwangabana na nkuruki kire manto jegie budgeti ya 2025-2026 ntuko ya narua bamwe ba MCS kuma gishigo bunge kya Tharaka ibombeta kudro bagichumiria areo MCA wa Mara na nkuruki wa chuka iga kana bamwe ba kuma nara chuka igamba ngombe ntuko naro ne bombera go ikinyia ndene ya gituo kya polisi kya Marimanti ni araba gweteta kumenya niki omo wao ombete kwithirwa akirwa achikie ndene ya gituo giki MCA Kennedy Kamunyu wa kuma Marimanti niwe wethiretwo akiurwo ni mabitha ba polisi ombe kwithirwa gikinyia ni kenda akathojo kana kuungwa mauri yentukira na legetumira bamwe ba MCS kinyapo ba ikinya ndene gituo kya polisi giki kutigira ni bakuthingatira na kumenya omabungwa niki omo wao ethiretwo agitwo ndene ya gituo giki kya polisi maandamano majenzi mathiete na mbere ntugo ya muthiaga Kenya ntere cia Tharaka MCA batakura mugwanja kuma kona chonde Tharaka-Nithi baruthire musafara monka Marimanti police station wire MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyu wetega mbitwarario mwitani uciezi wa Marimanti gukonania na kuruta kwambaria cha kugitirio goti barabarani wa ndini ino imbo ikogeke kama MCA bagukinya uciezi ntomeriera bagwatiri kwithura kaunti ya Tharaka-Nithi ni arutire gamba kiri polisi investigation haikuendelea kwa sababu wale waliitrua kesi. Kaunti kama waliitrua kesi. Wale mtu waliitrua kesi. Wezi rekodi statement yao. Na inasema mata wakili anajua. Ndio nani wakati waliitrua sasa kuna kitu kinaendelea hivyo tu. Hakuna kesi ni short. Kuna kesi. Kama MCA baba bakariria mwinge batongoretwe ni MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyu. Bora twaya twebane OCS twero ya kwamba kutire statement tukandika nonto mwene case na gwithindurire case wetika kwewonge ingabana weto muthomi bo na mbere muthomi njuki ero ago ikombe ikunenkanwa thaino medal aburi kwerwa ina medal ya withdraw within 24 hours na withdraw ite case ya Kamunyu na withdraw budget muthomi njuki tukumonenkera rieto gwitwa withdraw muthomi aretwa ata Moringi wa thimu no ndituiye Moringi county commissioner muthomi wa njuki Muamurishi county commander Kamunyu wa watwe muthomi wa njuki kwa muraramishi no Kamunyu athukirie mbaria
ila ya Marimanti yonire kunoga punda amechoka baadhi baruta spikes bata polisi batigetegera utomuro nae nonto gento kiambiri tuone tere polisi batomero nae bo ukala ene iba kugwatwa bakathaikwa na bakabutwa wira polisi batikathongerwe mantoni ma siasa njira siasa ni siasa Kamunyo akitharia wenu akathi na mbere kurumira murugamo wa gutirira muguru akariba wandie na ya Marimanti na kanga bana Njoke na vibaraka bake bamenya tirere nigo ndi Simba yes Simba na ndi Simba nonto bwa Murungu na nto baba bake ba Marimanti wote na nigo tuomba mbandekete na nto bakwa Marimanti wote na ikyo getomi nigo ndaugia nonto mwananchi na akuga bwega gutie maendeleo na nyinko me bwega gutie maendeleo ndio mwa mwananchi uyu yes ikyo yatemire mbuga okaya kwegwa mwananchi atikwa na maendeleo bas ona gutige tumia kore ogoti Debo ni wanto ba kontini nyusa wen mbokerie vimbwana na muthuro munene MC baba kwandamanite na Kamunyo bonde bakionekana kwerekithiria kiara kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki ikiraba kuga njara yake ni kuonekana kiri gucokana nyuma kwa kaunti ino kiothi na mbere utigasukumia antu na kithuri nontu mburetha utiomba utathurirwe nontu ba utuika nigo wena iya muno kana nigo tuika nigo muge muno no kanya wanenkerwo tongoria antu we ati mulinda baruta wira huyo Njoke huyo akwende kabisa Mutharaka ugaga gikuo kia no gya kinya meterero thagata gikuo kia no gya kinya meterero thagata ite ya Njoke ni metenderu thaino ya tenderire kathwana kirima MCA ya tendera ge Senate na Nairobi ende wakira bantu atonga ikoro thiwa tai na thaino turi mwira namberie kubanga into nonto nefanyire kia sisi tunasimama na kauli moja tumesema ya kwamba kama umeshindwa na kazi ya Tharaka Nithi uondoke uende nyumbani tulete wengine wafanye kazi ya Tharaka Nithi oyu mwanjirio oyu mbio ari utothiete no athoku nkoroki ende wa kwethura na kwenda kugwata ma MCA ito abana amberie mapema nonto aratothiete na nowe ngo kuona thiete njira enu ya kwenuka tiga ende ma MCA Muthomi Njuki kueto kai no Tharaka Nithi bakona police station withdraw Njoke mwizi mukarabati othia bagekera mutegeturo kimwe kujitie bagatongoria maandamano kunda Tharaka Nithi otigera gutire gutibo kwetherania kaire tori agem the police station twauga mbali acionde Tharaka na kana Tharaka Nithi ichuru tu barabara Tharaka yonka yena thina ona wathi mara wathi tukagamba ngombe thina no erekwe na toriuga this time totikombe mbaresana toriuga imbairasima tunenkerwa akigeto maendeleo imarothwe na gukare bwako batiri no retreat ndiromba antu ba Tharaka Nithi county tigakura kurutegwera na imbio tieku kunda ndo bataba rutera wiri ba spikes inu baenda kubethia baenda kwendia kilometer bendia tiga tunyamutura kuona atukira ngito nyambo turayetwe utie bantu Tharaka Nithi nyambo kethura barabara ni kaire kume tutiendera kuritho na MC baraukire raia Tharaka Nithi ni raukire onerere MC barute wira yao ya oversight ya registration na nio tukurotha nio kuruta kuma Marimanti gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna riboti huu ya ntintikano chege siasa kanati otongeria ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ne gutoa kanyaga kwethira tukiumagarukana kunogwa kandaika inkai tukethira tugicokagira na nteto nkoroki irio riboti ya gicibitari ya Thera Dispensary ireombete kwethirwa ikinyangiro rwego rwayo no ntobo ndionga ya tongere bagi siasa ogeta kuraja itucokerete ndene ya Meru TV ugoro
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati na ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari, daraba washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Harriet Botanicals Meru Branch. Tori Meru Town Greenwood City Mall first floor shop number F34. Hi, welcome to Harriet Botanicals Meru Branch. Nitwendagia ndawa cha untwire na cha kutriti mirimu mwanya mwanya. Tori na dawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiri ya koro, Tediwet kiri antwarume bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cha kibara kiriana, ekoro na antwarume. Mosip shot ya high blood pressure na sukari kiriana, ekoro na antwarume. Busareki ya acid na thina ingi cha kiu kiriana, ekoro na antwarume. Na supplement cha kuongera mwiri nya na gukandana na mirimo kiri antwarume, ekoro na ana. Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia ndawa cia untwire. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana uturingere thimo gukorokera namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo rwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni ja kuguna mukojo waku. Tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukiri endo bao na njira ya kubariria mbere ya tuterothora na kirombero gietu. Tori na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongero bichine chieto Kirachene Meru kana toringere thimo gukorokera namba iji 0798 715 653. Obichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Kaire mutegeri wa Meru TV twita nambere na nteto chieto chia Meru TV utuko twerekere monkantere chia Igembe ni arasibitari ya Thera Dispensary
iria ithagiro iri ntere cia Antobetwe Ekiongo ndene ya Igembe North nithiritwe igikurukira asara inene na bobo ni nyuma ya ikingi bira bithirite bigitumirwo kwiriga cibitari izi gutigira biti na bienyangetwe ni bamwe ba antu baraba kwerekana bari kagite na karako ari na muchemanio kana musafara joke ya makia DCP musafara joro jotorengeretwe ni urore munini wa rais Rigathi Gachagua ntere uche Gembe kuringana na atongeria ba nteriji cia Antobetwe ario MCA wa Antobetwe Nkunja Maore amona atongere bange ni bonekene kumeneria makarikaja kuthukangwa boa kwa intobia muingi kagita na kandionga Rigathi Gachagua ntereu bakiuga ontobobo ni boithire tobogichokia akariba meru nyuma na njira enene mukiri wa Nkunja na ripoti yu ni wa usikire kumomora roro ikingi bibia riumba ukia gwithura ko tumiri thirikari itumbo go miss na kinyago ruba tumbo go miss kou iturie na sibitari ya thera ira ni dispensary intere cia Antobetwe Ekiongo indi ni ombere kwithire kiunkumiro ni antu enyangia na ukura roro sibitari ye indi ntuku ya Jumamosi ntukwira kwari na musemanio yo ari munini wa rais Rigathi Gachagua indi onto MCA wa Nteriji no Nkunja Maore ataririte na kuwate kwina ndukembethe baraba atumikire kutangu yete bui akiwe ndi mtoro komba kwithira kiritangu ye ni kakurwa na weti na mbere akethira na kumenya kwiwe nombe kwithira itoria mbere Italia rejukwa no tukinya ria sheria kana rekithirikari rekaria kujukwa kamenye Italia ra kikimero rikomba kwithira rikijukwa on Saturday ndugura gwari na political rally Antobetwe ikwari na wana siasa baraba mobilize ndaka na ikwari na kuranira nsobi kukwingi ndaka cia thiurungire ndene Antobetwe sikinsa itawa na tabia utwe nacio nikatukurwa na ngui cio twingwa kunkuromba antu baitorie tutete ubekira githiri utheri antu bara barabwithirie nteto eye babwithirie nteto imbe no ntu community Antobetwe barorwa na antu bakaruya maendeleo tafadhali kinya thoro turi siasa ene antu ibaringa siasa biokura antu bareke kuringa siasa biocokia antu anyuma obwera ni mwandui mwezimu atomba kutangwe mbea na omogu mwezimu ogurwanwe rwana wenda kurwa itorwe no wage ogera bindo ibia totebia muntu na iba komeno ntuna atori ba area eteka ba kuma kuraya batumbete mutu ate kana Antobetwe iba Antobetwe we nteba thori no Antobetwe kona ikingi bibi wete ntotote ko werwa mwezimu wote batewe ao sibwetheri batu akobwetheria na to kuonga mukono etha mtu atitori na ro munjori na etha na gwenda tata na itorie wengwa na reo riu ni barombete ndi ndukembethe bakomba kwethera betu mairo babweni ya siasa no tukaita kara bakia bathukangi intobia mwingi tasibitari kapamenye ibo bongo bakwethera bese nyangia inde te mwana siasa antu baba utumbika kuthithio ntu bau thai tuguria na ACC ituguri na DCC ituguri na chief na bitengo bionde be police antu bonthe baka sheria ikoya mukono no ntu uchunguzi bukuendelea mwanka thai itugurinya na akuruba njuri ncheke akuruba u kukyo tweka thirikari itumbo tutethia wikira antu bau njarene pia wazee wa njuri ncheke bashughulika bakathithia buraba bithacia kiri muijia na betu bau ba utumirwa gisiasa kuthukia maendeleo itukwenda onto te kuruete mwene bila tukuria ni mwene kuru o tumana bau kenda bea kuthukia sibitari yetu na ingwenda kubaki kishira ibarwa na woni ndi Nkunja Maore tafadhali pureke utumira bubui wana siasa antu wana siasa be butumira bubui babu ria tucobi babu mathira twinto tukai babu karara kuambu karara kuthukangia na onto nkua siasa mantu ya tathuka mbere ntukwira musemanio Gachagua ya ndene Antobetwe market kana mbere Gachagua ya Meru County ikagwa ni ngwe muntu kuringana na ukarita na itukuona no nke report ya Meru TV kumathera dispensary Antobetwe Ekiongo Igembe North mbeta mukiri Nkunja Rutare rungi na runi ati akariba kuma ntere chia Ntumburi iri ndene agishuga bunge kia bori ni bachumiri tena muthuro jo mwanene na nikiraba kuga atongeria barabonde bedre tubake dhurua na barabu mete ntere hizi
atiumbite kubatetheria na njira no iriku kuringana na Karibaba ni betherete bakithura atongeria na atongere baba bakabekira mawirane indi nyuma ya atongere baba gutonya itene batethagirwa bakibarikana nikira nande bakuga ni kwethurite kuna mathina ja maingi ta thina cia ruji igintu kira gitumite ntere chentumburi kwethura kuri na mpara inene nyara nande bakuromba atongeria gutigira ni bakubatetheria na kubenjira ithima ibida bagatumira kuona roje rutheru ro kunywa na roje rutheru ro gutumira kwanda imera nikenda bakona byo kuria abia kongana mwendo leburi kuma ntere chebore hari na rugona ru Akariba Ntumburi nerere wandini akebereche gicigo mbunge kia Buri ni bachumirite gutariria mathina yarabona kuntuku bakiwa ni bare ya thina ya rwe muno kuntuku no te mutongeria kinyomo achumiria batethia no na kithima kuntu baba tumba kuweka ndethia kana kurema no mbiburu kira kurigarira roje ntu ruona ni nano na thina ra twina thina nyinge mono roje ni kyo kiondigaria nkoria endere mukai itorathitha irua mbere ngabana orora rona na renderete angugi na nde tukura ni o akumo orora jere no tuwa tutega angagate kurikana angagate kwirwa tukuthena tukwinya itukinye gutaro je mukai na nde ndakinya kithima kiu ntekinya ndina ya roje gukwira kwi nyinge muno mami na mono mouro ndeje menya nduji cio nthirugire na rairi na tayari batu ndeje tukarea kumenyera mandu ya kubanga mandu ya nduji batu tikatu tukithia no ndeje gutina nduji cio mwera no nturo terero irwanda kwena thine nyingi tukurukaira challenges nyingi nduji yo kuona cieja weekend once per week na nikeja once per week no kaga wiki eu emwe ntuku emwe antu ibakuria thina muno na rero mbarionekere thirikari ya kaunti ya Meru kulukira ngavana Mutumanto Ethingi obatethia no benjira no kithima kuntuku tukuromba nyandu ithinkia nejo ora kore mbwa wira tukira witaga igaturwe ngavana witaga atura eji atuturero ruji rieji eji atuturero ruji rieji nikenda tugakaraja iri wingi tukuromba tafadhali tutega kwimpara no ntibo kumenya tu Rwanda iba turetere mbeye ba tuthitheria ndoji ripotera Meru TV kuma Buri mbeta wa mwende wala iboni kuma ntere chebore tutegere riboti ingi ni aria mumoe wa musiasa na nkuruki mutongeri wa mbeu mbethe ndene kaunti ya Meru Royce Kenata James na chumirite na gutariria mantu zegi utongeri bo kaunti ya Meru kuringana na mutongeri wa mbeu mbethe na rombete akari amwe na atongeri bange ba kaunti ze gutigira ni bakunengera Mutumanto Ethingi kanya gakuritira akari ba kaunti ze ngogi bakiuga anengera kanya ni ria komba gutetheria akari baba kiri miaka ire etigere mbere kithurano ga 2027 bamwe ba wanasiasa baria bombite kwithirwo bakiumira ni bombite gukatha ngugi iria ikuritwo ni gavana wa Meru jawe Mutumanto Ethingi na bakiuga gakaego kanya omba kuthia mantu ja manene nuntu ni akuonania dalili na arirwo ngugi iria ciriku ona iria ethirie na thirikari ne merithatu ni aritite ngugi bunene Samiro Nkobokia majito Jacob to Jemo ama youth leader in Meru County na ndi mutongeria the of Meru County mutongeretie mbeu mbithi kintu kirango takwaria na ruo ndeta kwaria mantu ja Meru County yetu nundu ngutho Meru County yetu tu at peace etukuguro muno ni governor wetu ra tu nawe muno honorable Reverend Mutumanto Ethingi nenda kubwira Meru County yetu tu at peace na everything it's okay untu burango ndi kuromba batu turi Meru kuguro muno ithirikari ici kintu kia mbere itugona jatha ici level 5 hospital ethe twitha ici itete kwa level 6 hospital kwa ni achievement ene kile governor wetu kintu kingi itukugurwa ni governor wetu okaire na ombete kurugura machibitari ja mengi ja mekindori na nthambiro level 4 level 2 na ntu wetu ibakugurwa inteto yu kwa mantu jaja health sector itugona governor wetu kudos and congratulations for that kintu kingi itukugurwa governor nuntu bokuonyania barabara chothe ici gwitika ngugi kila mahali kuge ntukira batukonda kuromba Meru governor naye we time na komba kundeliver Meru betu bothe kuna ntu bago criticize this government a lot bakiuga thirikari ici tigwita ngugi baibo gwita ngugi baibo kara kitukira ngo ndi kuga itudro tuna ku support thirikari no turo thirikari chego che thirikari je thirikari ethero rimwe ko bantu baba kuga the former regime
ne planete manto ja kuanga thirikari anga bai batengete ngai bathithitie thirikari ije kendelea with all unstone projects Bekino ndo tukwa thirikari tichire thirikari thero rimwe to thirikari ya mutuma to thinki to go support 100% ko bure amero and they want to come out crystal clear itonde go support thirikari itonde ko aliria manto ja thirikari itonde okalia thirikari ya mutuma to thinkia kenda kugojo ipoga governor ni onto boko na president William Samoei Ruto ukombo iko aliria alina stopover ukombo iko aliria manto ja siwanich na Meru County yeto ile amwe antu amwe kenda omba kuba Meru County yeto ale kinyetie bato kudwale city and they want to say congratulations. The reason why Meru County yeto ikia city aja to na Central Bank Meru County yeto na banki nyingi keto kenda kwera Meru ito tutatagete tukimenya imbito kwa ndiko thithirwa thaa ici wananchi thaa dam kila mahali ngugicho ndachi kwetika kwa wingi sana kwa Meru city yetu ikija kwa city kana town yetu ikija kwa municipality igitarira mutuma to thinkia let's give him a credit where it deserve David kale na mieri ithatu lakini thaa ici cibitari ichokirite barabara ichikwenjwa damu ichikwenjwa ana betu na ja school capitation ichi already released ko ikuone ni thirikari ina mpangilio enya county assembly yetu no mbeti kuroke supplementary budget ile ichi gwiteka ngugi ko amero ndani kobwera itonde support thirikari ya mutuma to thinkia 100% na ngavana ibwaga muno Antena jange ni ndaika kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndende na mutindo jwa Kangangi North Imenti Meru TV. Kumania na ripoti huu tutegere uge bwa mutongeri wa Mugongo tawe Rais William Ruto akiarika gita na karea ago kare kiri mathiko ja gavana kana gaja kunara ntereche Kilifi nombete kuga kana kuromba antu barabonde bakwandamana gutigira ni bakuthingatira thiri na ukiri na nkuruki bategeta na mbere na kuthukangia intobe mwingi kiri mathiko jaja kinya mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga nombere kwethirwa gikinya na kinya aita uge bwawe bwegie maandamano cha Gen Z. Hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo ya kuharibika hapa. Tunataka Kenya moja. Aka tukuna tofauti ya kisiasa, ya kisera, hiyo ni sawa. Tuwe na tofauti ya kisera, lakini ikifika mambo ya kujenga taifa la Kenya, tuwe kama kitu kimoja. Ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya mwingine, mwaka baada ya mwingine. Lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja. Maendeleo ni mambo ya kila siku. Mambo ya 2027 inakuja, lakini tuko 2025. Hatuwezi kufanya campaign kwa miaka 5 kila mara kwa mara. Tukifanya namna hiyo, nchi haiwezi kuendelea mbele. Mpaka tuwe wakati ambaye kuna amani. Kama uchaguzi imekwisha, imekwisha. Tunarudi. Tunangoja mpaka tena uchaguzi mwingine ikuje. Lakini wanakwenda wanamwambia polisi, tutafanya maandamano, wanakubaliana polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale. Kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale, wanatoa matamshi yao pale, alafu wanatoka. Hiyo ndio maandamano ambayo inakuwa ya amani. Tegeri kire ripoti ingine ati mithako kana michetho ni thagirwa igitetheria antu na njira inene sana. Mithako iji ni onania gukiria iye wabia mbeu mbithi na kinya kubatetheria kiri muturire na kubebaniria na into bire bithuku to tumiri panda wache mbogita na kinya ana bari kuthura bakigwata iu bia akurio. Na ndepa mobakari kumantereche gembe ne bachumirite na gukenera kuretwa kwa tournament ya mithako ni senator county zi Kathuri Murwangi mithako ire iretetwo ntereche gembe ni kenda gutigira ni gukiria iye wabia kariba nterezi mukiri wa Nkonjam na rogono ru
na kwethirite kwina misetho munwera ya tournament witana mbere Nterese Meru ende na ikinyite Nterese Embe ira itongoretwe ni seneta wa Meru Kathuri Murungi ende obisi yawe ni ikinyite kianine ke mutwatene amwe na kaurine kuona misetho ye imwire itongoretwe ni Douglas Mwebia kaita karaba kiari ni bawete misetho ni umbete kwethire kiono kiana babaingi kinya kuitonia thike manto ya tebui yario ndawa sembogita wamba na manto yange mainge na ende besoke nkatho bunene Christine Tano ntubokoreta misetho ye Seneta wa Meru ukurukira kama Shinani Foundation tena mwekuru wa Janet Kathuri ni baadhi foundation na niyo thai endelete kuteithia yuthi ukurukira tournament yetu ile ndani ya kaunti yombe ngo ni kenda vijana vyetu wao gutetheka na kwebera kile mantu ya manene no tubota sire tuwekenge MCG vijana tutomba take drugs mantu yale teenage pregnancy tutomba kwa mantu yale go na tukomba kwa socialize keriye Mheshimiwa Kathuri nkatho muno seneta wetu na deputy speaker tubangoya manera kurita ana babondo kwana bo kariku bonde ukithiro te mubira yukuri kuina bagithiro bari te barabarene na bakithira semanto maingi na ibo miandarati ira ingi aku na ndeto ingi tibui na bangi weta miunde neitha uya miraitha nini na bionde ende no tuba mubira yo ibo kuona batwe tugure amanto ya meamuno na Oriu kiratongoria baba kiaria bonde ni bonekete ati kuwata mbaru seneta wa Meru Kathuri Murungi ombe kwethira kewe teke waziri wa agriculture kire thirikari nene riraba kwabo takwira bakwenda Eric Moga urani waziri wa royo ombe kwethira kebelwa hetene kikiawe support Kathuri 100% thirikari ya mweteke waziri wa agriculture oningo miamira yongo ikona kyoto no ntubara bekuga bauria muntu atako miambi atako miamini imutongeri obangangugi kwau ikiatumi oningo support ayewegete kenda atetheria thirikari William Samoei Ruto changamoto ibokona chonde otiumba kuthurania anto incompetence wangugi uga thirikari geta boega Meru County kagita wake bake ale president wa Republic of Kenya kagita ka Uhuru wa Kenyatta Meru County ile na mawaziri jaire lakini kagita ka William Samoei Ruto Meru County na waziri mwe wa roje ule aja Ruto Moga CS wa agriculture tete kiae kerowe buro araita ni na mutanora mwa ai mwero tetunwa no araria arawa tote kwenda Kathuri athanu eteke mwa lakini mwa atathana tweteke CS Kathuri atathana gwa eteke CS mwa na tubetu bembe kwa heshima kubwa na kwa niaba ya Mheshimiwa Mpuru Abori kinyawe na kuwata mbaru Kathuri Murungi kuwewe tika CS tutuma aria thirikari ne era tauririe era ya William Ruto nondo tutombo tia bia kuria tutanara gutena bia kuria ito kuwatanira wananchi tukaribia kuria twarwire mwanga tubione tuntesebanye kinyo tubange manto yange asante kwa hivyo kantoromba antobeto na kiromba William Ruto ati aye Kathuri Murungi tika waziri wa agriculture nigenda twanania thosi na ntonyere yebe sauti ndemo jinga buga tosuru eteka CS kete na ora ime ondiriwa tuongelo kingi lakini kidhano mutongoria seneta Kathuri Murungi kiripotera Meru TV kuma mutwatene Gembe East wande Gembe Central mbeta mukiri onkonja Mutagari ripoti huyu mukiri wa Nkonja kuma ntere che Gembe Central ne gutokinyiria muthiazo nteto cheto chia Meru TV utuko bidronge kwandagira kagita gakega na nkoroki mbidro nge kwandagira tere na okiri kagite na karia manto kathomba zone kenego kozirwa aja kaunti Meru ndene mutini jokangangi na nkoroki ndene ndegoro yonde ya Kenya on beta Dennis Mutuma Muthomi mwana nirio to madhidi ya kokari Jacqueline Makena